many ways in which you can compare Bertsolariza to other improvisational genre in the world, but at least in my experience, I've never seen anything like the scale of first-hand attendance at an event. Here are 13 or 14,000 people that they feel they need to be there. Sua da problema, zenbait basorena, edo jakidena berotzen duena, eta bi begiradek sortzen dutena. The audience is made up equally of males and females, old and young, people from different walks of life. This is unique. I first was introduced to what was going on in the Basque Country firsthand in 2003. I don't know of any other way in which these contest genres are organized over 4 years to produce a championship. Bertsolaria da improvisatzen duen persona bat, beti ere entzulego baten aurrean bere pentsamendu eta ideiak azaltzen dituen persona, ezta? Askotan personaje baten paperetik jarduten dugu, gai jartzaileak hala agintzen diguelako, ezta? Ni Bekeko finalean 8 orduan izan ninteke Obama, handik 20 minutura izan ninteke bizikleta zahar bat, handik 20 minutura angulero bat, handik 20 minutura atletikeko jokalaria, eta handik 20 minutura maitale despetxatu. Hoien denen papelean kantatzen duen ordea, nire kasuan Andoni Egaina da. Eta entzuleak oso ongi daki, maitale despetxatua ari dela, baina Andoni Egainaren galbaetik, Andoni Egainaren filtrotik pasata gero. Eta jolas interesgarria da hori. Iluna barra, helduka, etorri naiz, ihoi dudan modura. Lairarora la loi lararola, lairarolo loro lore. Bertsolariok pentsatzen dugu bukaeran esan behar duguna. Eta bukaeran esan behar dugun hortatik eraikitzen dugu bersoa. Gertatzen dena da entzulearentzat kontrako prozesua dela. Entzulea hasten da hasieratik berso entzuten eta ez daki bersolariak nora daraman. Bersolaria bai, bersolaria badaki entzulea nora daraman eta berak nora iritsi nahi duen, hain zuzen aldez aurretik pentsatu duen puntu hortaraxe. Atzeko zaurera egiten dugu beraz. Laidi dola laroirarare, laidi dola laroirare, laidi dola larolarale, laidara dora dolare. Hori baina igual monotonoegia izateko arriskua dauka. You have to manage melody, you have to manage rhyme, you have to manage different kinds of poetic structures, you have to be responding to the topic, you have to respond to the person who went before you. And so you have all those things that you have to do all at once. Baina neretzat sua dugu berso gintza, bersoa balitza, su baten baldintza. Pizt dezagun itza alaituz bizitza, hemen su horren bueltan dantzan gabiltza, hemen su... Nobody is repeating anything from memory. It's being created right then. Konturatu ginen, performance bat zela bersolariok beti, usadioz, duela 100 urtetatik egin izan duguna.
sormen momentua eta jendeari erakusten momentua bat bera izan dadin. Bertsolarien buruan gai baten zuten duenean zurrunbiloa dabil, ezta? Andoni, hauxe duzu gaia. Kazetaria zara. Badakizu, idazten ari zaren artikulua azkena izango dela. Zurrunbilotik lehenengo irteten dena da, hitz bat edo ideia bat. Lehenengo neurtu behar da, ideia hori egokia den zuk pentsatzen dezunerako. Gero, esaldia jarri eta esaldi hori tolestatu errima baten bukatzen dela. Gero neurtu behar duzu, ia aski errima badituzun familia hortakoak esan nahi duzuna esan alizateko. Eta hori ez dakit 15-20 segundutan, ez da? Eta orduan hor gertatzen dira sekulako korapiluak garunean. Lairarora la loi lararola, lairarololoro lore. One of the things that people can learn from Bertolaritza is how the human mind can do things that we would not think were possible. Very, very complex, a lot of things to do at once, and to do it in an improvisatory way. We have something like this in American slam poetry that takes place in nightclubs, and we also see something like that in many different Hispanic countries around the world, and also in Sardinia, the Mutatu Longu. I think one of the best analogies for that, for me, is the music jazz. Jazz is improvisation too. Horrelakoak soberan daude, sagardotegi batean, sagardotegi batean. This is a very interesting part of the oral tradition here, that it occurs in many different social settings, not just a championship final, but in everyday life of real people. It's not a special event only. One of the features of oral tradition that interests me the most is the ways in which oral tradition serves as a group identity, a marker for group identity. It binds people together. It doesn't drive them apart, it binds them together. It's very clear here. Long before the creation of writing, it was our only way to preserve history and to make culture. Txapelketa hau berezia da niretzat ere. Zazpigarren finala, lau txapel baditu lehendik, eta egia esan ez dit ilusio ikaragarririk egiten irabazteak edo txapela jazteak, bosgarrenak. Emozionalki nik uste dut biluntzeko 8 datorren igandean gehiago emozionatuko nintzakela eta postu lagunen batek irabaziko balu, nik irabaziko banu baino. Bakit ez dela lehiara joateko jarrera, baina, espero dut eguna hasi ondo sentitu eta lehiakorra izatea. I see that the competition among people is a very good-natured, positive competition. They are cooperating together, encouraging each other to get better and better and better. Punturekin, 2009ko txapelketa nagusiko txapeldun, Maialen Lujanbio! Aupa Maialen zorionak, tokatzen zaizun antzera. Adiskideka persolari, ezin hobea baizera. Zure baimenarekin noan,
elkartea aipatzera. Gaur lanean zenbat jende, asko bolondrez gainera. Nik erabakia hartu dut, hemendikan 4 urtera. Naiz diferentzia badagon, egon jeiztetik jeistera. Ni oso arro pasako naiz, naturala horixe da. Behien aulkiak aipatzetik, behian aulkiak jartzera. Behian aulkiak jartzera.